nawo asebenze kakhulu ukuqala enovala mina manje enginayo ayipho uNkulunkulu ayikhona abakithi njenganyalo ngiyayikhulekela mayisebenze namhlanje njengoba nankonzweni sukela manje umsebenzi sukela manje awenzeke imali sukela manje ngeDisemba kufanele ngiphethe ibe umphumela omuhle ngibuye ngichaze usekwenzekile ayithola imali ngithola umsebenzi ekwenzayo okuyibhizinisi bantu bayilandelela bangisapota babolekisa ngemali imali mabayibuyise abikho kucabana abikho kulwa lo muze amayo njengamanje awukhule ufane eminye imizi kusemakhosi ungangenzi ube nemona enhliziyo embi yakho ephumelelayo nakubongele ngoba nami kufanele bangibongelayo igama kaJesu ashaya ihlombe siyakhuluma yakukhona sesingenile kule ndawo uNkulunkulu wethu oyingcwele ube kumsa wakho nokulondolozwa nguwe nokuvikelwa nguwe egameni kaJesu Kristu waseNazaretha wethembekile somhlekazi wezulu ngoba wena uhleze njalo umsebenzi wakho yenze empilweni zethu ngamunye uNkulunkulu wethu oyingcwele ungena kwakhe kule ndawo engafani nokuphuma kwakhe yithi uNkulunkulu wethu oyingcwele siyabonga Jehova namandla siyabonga somhlekazi wezulu ngoba wena Nkosi Jesu kawulahlani wena kawudelani wena uyathwalelana inhlobo yethu uNkulunkulu besingenzanga kahle kuwe Nkosi Jesu kodwa wena Nkosi awabheka ubuso bethu ukuthi sone kangakanani uNkulunkulu wethu oyingcwele wathi usithatha kunjalo moya ongcwele sonile phambi kobuso bakho sixolele bakwethu oyingcwele namanje ekuseni siza kuwe Nkosi Jesu siyazilahlela kuwe imithwalo yethu silahlela kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele konke esikudingayo Nkosi Jesu besiyazithwalela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha uyenzeka moya ongcwele uthi akukho okungenzeki kuwe uNkulunkulu wethu ngoba thina sinethemba ukuthi nosomhlekazi nxa siphothe kuwe yonke inkinga wena Jehova namandla wena awulahlani kawudelani wena Nkosi Jesu wathi bonakalisa amandla akho uNkulunkulu wethu oyingcwele esithandweni somlilo ngoba wena Jehova namandla ukhona uyindoda oyingcwele singenelela simakade kule ndzawo esikhona kuyo bese wena uba indoda yesihlanu uma ngabe siyi-4 uNkulunkulu wethu oyingcwele wethembekile gadla Yesu wethembekile somhlekazi wezulu wena uNkulunkulu wethu oyingcwele uyakhathalelana somhlekazi nabanye uNkulunkulu wethu basheda ihlobo yabo ngithi uNkulunkulu wethu oyingcwele bandisha lawo manxeba uNkulunkulu wethu oyingcwele siyazi wethu oyingcwele ukuthi akumukeleki uNkulunkulu wethu oyingcwele ezinsweni zethu ngoba wethu oyingcwele kodwa siza kuwe sinjalo simanxeba somhlekazi siyazi ukuthi uthawe namoya ongcwele evini lakho ngasida kuwe Nkosi Jesu nemithwalo yethu wena uyasethula yona uNkulunkulu wethu oyingcwele ngenelela simakade emakhaya ethu la sihlala khona kuloya naloya ya uNkulunkulu wethu oyingcwele inkinga tethu engakubona simakade singakade ikhazi kuwe ngoba wena uthe wade kujule ngoba inhliziyo yethu bawethu oyingcwele ngegama lakhe namandla siyakhuleka somhlekazi wezulu ngoba wena uyingcwele wena kawulinganiswa wena kawufananiswa wena uyi-omega u-alpha uNkulunkulu wethu oyingcwele empilweni zethu wena wethu oyingcwele nxa siletha kwimithwalo yethu Nkosi Jesu ngasonke isikhathi uthathakale kuwe wena utasesilakunyembetezaliwe phansi sinethemba somhlekazi ukuthi le nkinga esibhekene nayo naloyo ekhaya lakho uNkulunkulu wethu uyibonile sithi siyayireza njengamanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyayefuna sithi uNkulunkulu wethu oyingcwele ngenelela Nkosi Jesu nabanye uNkulunkulu wethu oyingcwele bayafisa ukuthi ngabe bavuka badlile uNkulunkulu wethu oyingcwele akunalutho ekhabetheni nithi ngenelela Nkosi Jesu kulawo makhabethe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sikhuleka kuwe uNkulunkulu wethu ngoba uthe wena akukho lokungedeki kuwe siyethemba kwethu lengcwele ukuthi ngoba wena wethembekile ingakho nathi sihleze sinethemba ukuthi konke sikusho kuwe wena uyasiphendula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngenelela simakade ikoleni lethu Nkosi Jesu bantwana bethu basatovuka bangenelele khona ekuseni
bese wena Nkosi Jesu ungena kuqala bese uyanyenyeta ngeyakhe ingadi leyapha esiphambanweni uthi ingadi yakhe ayiwanga mahhala uNkulunkulu wethu oyingcwele yayitofela thina ihlanze etono tethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha baba siyabonga ngisingenelela simakaze ibhedlela balele embhedeni uNkulunkulu wethu oyingcwele abanye abakwazi kwakuvuka simakaze besingahlala kanjani singakuboni uNkulunkulu wethu oyingcwele singakubonga umsa wakho lo sentele wona thina ukuthi sivukile sangena kule ndzawo ngithi uNkulunkulu wethu oyingcwele ngenelela simakaze ibhedlela egameni kaJesu ungenelele simakaze mjovele baba jova ngawe egameni kaJesu nasephilisini ngithi uNkulunkulu wethu oyingcwele bayafisa kuphila bayafisa ukuhamba njengathi yingoba Nkosi Jesu besihlakaniphile yini nasine ukuthi Nkosi Jesu sikwatile ukuvuka akusihlakanipha kwethu Nkosi Jesu ngenxa yomsa wakho baba siyabonga uthando sithande ngalo waziwanikela ngendodana yakho yayitelwe yodwa simakade sezulu nomhlaba siyabonga Jehova namandla amajekiseni ngenelela simakade simisa dinayitafuleni bandla siziqinise ngemandla apha senyazi lwezulu egameni kaJesu siyazi ukuthi wena Nkosi Jesu uyangenelela simakaze lapho Nkosi Jesu ukuthi wena asingeni wathi wena songena la ngangena khona siphumela ngaphumi yakhona ngoba sinegama lakhe linamandla wethembekile kuNkulunkulu wethu oyingcwele namajekiseni in Jesus name amen. Hallelujah.